Nataša Kandić, srbomrziteljka. Potiče iz porodice zločinaca. Ćerka je čuvenog srpskog krvoloka Pavla Kandića, majora OZNE, koji je naredio streljanje Srba u Topoli 1944. godine. Inače, njen otac bio je general vojske SFRJ za koga postoje svedočenje o tome kako se u ratu ponašao prema Srbima, a posebno srpskoj deci, i koje je sve zverstva počinio za 4 godine Nemačke, ali i ustaške okupacije Srba i Srbije. Izvinite, mogu da vas pitam nešto? Dok dajete baš intervju. Vaš otac je bacao topolske, major OZNE, to je tačno. Ja sam razgovarala sa domaćinima u Topoli, tužite me ako nije tačno. Moj otac je bio na Golom otoku. Posle toga. Ali je 44. bacao dečake srpske u bunare. Gospođo, razgovarala sam sa svedocima. Sklonite se odavde. Moj otac je jedan čak. Vaš otac i očevi mnogih ovde trujete omladinu ovu. Znači sve žrtve postoje sem srpske žrtve. 200.000 kostiju u ovoj zemlji i ovom gradu postoji, jeste gospođo neotkopanih i neopojanih grobnica. Nataša Kandić krije se iza svoje organizacije Fond za humanitarno pravo. I zaista se bavi i humanošću i pravom, ali u ulozi šiptarskog lobiste. U selo Opornica kraj Kragujevca, gde je i rođena, otišla je samo jednom u odraslom dobu i nikada više se nije vratila. Što bi naš narod rekao, obilazila ga je kao kiša oko Kragujevca. Naime, taj prvi i poslednji put kada je odlučila da poseti rodno mesto, seljani su je napali i isterali, jer žele da se i njeno ime i sav njen rodoslov zanavek zaborave i zatru u srcu Šumadije. Ipak su im previše zla Kandići naneli. Od početka je bila za priznavanje nezavisnosti južne srpske pokrajine i to nikada nije ni pokušavala da sakrije. Čak je na skupu 2003. godine, povodom Međunarodnog dana nestalih na Trgu Republike u Beogradu, ošamarila Nikolu Popovića iz Peći, 70-godišnjaka koji je tražio istinu o svom nestalom sinu. Na Trgu Republike dogodio se i incident kada je grupica okupljenih pokušala da sa skupa otera predsjednicu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić. Napolje! Mnogo smo sude provali, nikad niste bili. Napolje! Zbog incidenta na Trgu Republike, beogradska policija je saopštila da će protiv predsjednice Fonda za humanitarno pravo podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Pošto su je 2 prisutna policajca zamolila da se zbog njene bezbednosti povuče, ona je to i učinila, ostavši da stoji sa strane, piše u saopštenju. Dodaje se da je Nataši Kandić tada prišao učesnik skupa Nikola Popović iz Peći i zamolio je da se predstavi, na šta ga je ona ošamarila, posle čega je došlo do verbalnog sukoba između Nataše Kandić i okupljenih. Tokom rata na Kosmetu 1999. godine prikupljala je i objavljivala materijale o događajima i ratnim zločinima, koji su zatim korišćeni protiv Srba u okviru procesa koji su se vodili na Međunarodnom sudu u Hagu. Za taj svoj vanredni podvig dobila je čak i javnu pohvalu i zahvalnost putem televizije sa nacionalnom frekvencijom za svoje savete i podršku nezavisnosti takozvanog Kosova i terorističkoj oslobodilačkoj vojsci Kosova, poznatio je kao OVK. Takođe je i vatreni zagovornik teze da su Srbi genocidan narod, kao i rezolucije o genocidu u Srebrenici. Uspela je da izdejstvuje da se na televiziji emituju snimci egzekucije bošnjačkih zarobljenika iz Srebrenice. Dakle, Nataša Kandić, srbomrziteljka broj 1.